Onathengia wa Moritu mang'aragu wagi wa mbia o hamwe no haguku ugitiri uri ugumagira aikari a Pokot Ithuiro. Riu kwina gikeno itũra-inĩ ria Ronguka ukacheliba gicigo mbunge kia Pokot ya Rugongo thutha wa kamwana kamwe gwika wega kigeranio-inĩ gia Kcse. Arutwo ni umwe wa arutwo aria maramukirire Maumirira ma Kigeranio gia Kcse kia mwaka wa 2023 muthenya wa ira. Nduhiu igitamba itura riothe thutha wake gwika wega makiria mugaru na uria kuronekanaga. Lochap hata Arutwo nimepata leo habari. Kwanza siko nyumbani, nilikuwa nimetoka kidogo, then nikarudi sasa mali nilikuwa nikapigiwa. Nimeambiwa results zimefika na nimetoka nimepata A. Ruto uri no okoro wa miaka 18 niwe mwana wa Mbere family ya ciana ithatu na nowe watongoririo kigeranio-inĩ kia mwaka wa 2019 kuria agwatire marks ma 804 thĩinĩ wa kaunti ya Pokot ya Ithuiro. Shukuru Mungu hata ni firstborn wangu anaitwa hata Ruto Lochap amekuwa akifanya vizuri kuanzia town view ambaye alipata 404 na akaitwa Kabianga na results yake ilikuwa ikiendelea vizuri, hajawahi pata chini ya A. Hiyo ndio furaha. Akiaria na andiki a mohoro, Lochap ugite itanya riake ni gutwika ndagitari niguo gutithiriria andu a itura riake riri mena mathina na moritu ma muturire. Augite kwirutaniria na kio hamwe na kuhoya Ngai nikio kimureheire uhotani uyu akigathiriria aciari ake kumunyitirira githomo-ini giake. First and foremost, it has always been God. I was an active member of YCS. It has always been God that tumekuwa tukisifu Mungu. Yeah. And also my friends who are out there na walikuanga na support, my family here, my father and my mom are my icons. They have always been with me. Naroda, she has always been there for me. Praying here, praying there, always. Yeah, and the hard work that I've always put in nikiwa shule. Lochap aciarirwo itũra-inĩ rigomeirwo ni uhaguku ugitiri kuria amahio mamaga no na kuri uguo ndaigana gukua ngoro. Nina Lochap nyina akiruhio hotani uyu agikiaritana kuria aciari a gicigo giki kuhimbiria githomo. Naombea wasasi wengine kwamba mtoto asipopata hiyo grade kuna kitu Mungu ameficha ndani yake. Hata kama amepata D, kuna ile kitu mzuri na atakuwa in future atakuwa mtu ya maana sana. Nashukuru Pokot community kwamba hata leo si warriors peke yake, ni warriors ya masomo. Ngiribotera Muthingi TV, njitagwo Njeri wa Ndung'u.